تماشەبانی خانی تیوی دەمەوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشەوە باش بێ divê xelekê de hin mijarên me hene mijarên baş in ez ê hewl bidim bi kurtî ji we re şirove bikim û tevlî ku distê min ji we nabe lê gelek birader wilo gazin dikin ku dema xelekê dirêj e heta ji min tê zê hewl bidim ku xelekeyên min kurt bin û ji bo deng jî hinek birader gazin dikin ku deng ne baş e. Ez ê hewl bidim kwalîteta deng jî biçekî baş bikim. Yani li gorî imkanên gelekî yani feqîr û xizan ez hewl didim van xelekên han ji we re pêşbikêş bikim. Hêvî dikim ku sûdeyek tê de hebin, raman, nerîn, rexne, hestê rexne li cem civaka Kurd, li cem ciwanên Kurd zêde bibe ji ber ku civak bi rexne pêş dikeve. Em dest bi programê xwe bikin, qehwe xweşî vexwin. Em wek Xanî tîvî gelek cara me înformasyon eşkere kirin derbarê rewşa PKK. PKK wilo xwe bêdeng kir û piştre eşkere kir. Piştre wek me derket. Wek Xanî tîvî derket yenî. Ji van înformasyonê hanê derbarê jiyana Elî Heyder Qeytan me behsa vê me got ku hatî kuştin. Piştre PKK piştî çend sala PKK mecbûr ma eşkere bike. Ji ber ku di kongir de Kongrê PKK de Elî Heyder Qeytan tune bi, Reza Altun tune bi, nabe yenî. Niha kongrê fesexkirinê çêbû, Mustefa Qeresov tune ye. Yani dîsa em wek Xanî tîvî me behsa bûyera terorkirina Mustefa Qeresov kir. Me behsa kuştina wî kir ku Mustefa Qeresov ne li jiyanê ye. Bi zimanê Kurdî, bi zimanê Tirkî Xanî tîvî vê înformasyona hanê bi raya giştî re parve kir. Heta niha medya çêkerên PKK hewl didin Baqî Gul û nizanim navê wî çi ye Rêxa Dehşê navê wî çi ye vê kulpî Amed Dijle mesele pîne bikin, pelçîn bikin û yani ji rojevê derînin lê vê dîsa dem bê roj bê mecbûr bimînin vê înformasyona hanê tekkez bikin, eşkere bikin û ê vir çêker medya PKK wê derkeve û ê rastgo Xanî tîvî li gorî imkanê xwe yani pir normal ew ê rast derkeve. Dîsa em werin mijara Mustefa Qeresov li ser ekranê Xanî tîvî bi zimanê Tirkî me vê mesela hanê dubare kir û me behs kir ku yani ev çima medya PKK hef xwase serhişke û li kerê şeytên swar tê û na xwe dikir kerê şeytên ne li kerê şeytên swar tê û wilo enî de serhişke û etiraf nake ku Mustefa Qeresov ne li jiyanê ye. Ji xwe li vê vîdyoa hanê ferçeyekê ji daxuyaniyê Mustefa Qeresov niha hûn vegerin medya PKK, Stêrk tîvî, Anafê, Medya Haber vana vîdyoyên Mustefa Qeresov ji dema berî bîst û heftê Sebatê û piştî bîst û heftê Sebatê û berî kongra PKK berhev bikin hûn ê helwesta Mustefa Qeresov derbarê çîroka Apo û Mîtê hûn ê nas bikin. Hûn ê van meselê hanê nas bikin ku çima hatiye ji holê rakirin. Baş e li vîdyo temaşe bikin em piştre vekir. Tokalaştı. Dedi işte dışarıda barış, içeride barış. Hadi o bir sözdü. Belki bu sözün gereği ne olur? Belki bir şeyler olur. Yani insanlar
onu bir şey düşünebilirdi yani. Ya ne diyor yani? Şimdi günlerdir söyleniyor. Devlet Bahçeli meclise çağırmış. Ne demiş yani? Gel örgütünü dağıt. Ne demek örgütünü dağıt yani? Bir halkın siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şehidi var. Diyor gel dağıt. Teslim ol bir nevi. O anlama geliyor. Doğru yaklaşılması gerekiyor bu sürece. Dikkatli yaklaşılması gerekiyor. Yani bir tuzak, bir oyun. Zaten AKP, MHP iktidarı bir özel savaş iktidarıdır. Oyun içinde oyundur. Her gün oyun içinde oyun düşünüyorlar. Yani özellikle DEM partililer ve halk üzerlerinde nasıl bir oyunu oynandığını görmesi gerekiyor. Bu bakımdan sağlam durmalı ve bu politikaya karşı mücadele etmelidir. Bu politikaya karşı mücadele etmekten başka bir yol. Eko apona dikin و نارسیزما لجم آپو پارانویا لجم آپو ناس دکن اف آخافتنی مصطفى قرزو لجم آپو رحت وینه در باسکر وینه در باسکرن یکی کو بیج اف پیواجو اف پروژه هانی آ باخچلیه gerek gelê Kurd hişyar be, gerek dem partî neyvê lîska hanê, gerek nizanim sedî çêz bêjim sed û heştê li dije li gorî axaftinên û şirove û helwestên Mustafa Qaraso li dije ji ber ku Mustafa Qaraso di pîvanê de yekî di nava rewjiyên birçîbûnê de maye yekî ku îşkence dîtiye û deng dernexistiye lê apo 24 saeta neketiye gireva birçîbûnê û sîleyekî jî li apo nehatî lêdan ji bo ku bêjin wela yanî di pîvan û meqamên şoreşgerî welatparêzî berxwedanî apo nayê neynoka Mustafa Qaraso çuqayî semere yanî ne wekî Mustafa Qaraso bifikire bi çi rengî bi çi şêwazî lê di meqamê welatparêziyê de di meqamê berxwedanê de di meqamê şoreşgeriyê de apo tune ye li ber Mustafa Qaraso wekî libekî ax beramberî çiyakê lewma vî çiyayê hanê dibe rabe kesayetiya Mustafa Qaraso ê di nava PKK wî nas dikin ez jî jê nerazî me di 2017 dema ku ez li Qendîlê bûm min wî dît merheba zêde ez pêr neketim danûstandinê ez piranî bi Cemîl Bayî kir û bi Duran Karkan re û ji xwe bi Murat Karailan re ez ketim danûstandin û hevpeyvînekî berfireh me wê çaxê me çêkir ez behsa 2017 dikim di not û sisiya jî de min wî li Şamê jî edibem wê çaxê min wî li Şamê jî dîtî li mala kalkê xwe li mala apê xwe me ev Mustafa Qaraso li wir jî dît ez wê çaxê biçûk bûm yanî nû em di nava liv û tevgera PKK de nû em wekî ciwanên nû hatiye em ketin nava vê mesela hanê wê çaxê Qaraso jî li Şamê bû min Qaraso jî صدفه يعني درباسبونا فيها حوالي قرصوي وكي يعني وكي انتيكابو يعني ويتشاغي مصطفى قرصو بذي هالوستا هاني افوش كرجير دهيله نها د كشتنا مصطفى قرصو د تصفيه كرنا جهولي راكرنا مصطفى قرصو سدي سد لجمع باوري چه دبه کو آپو لپشت کشتنا
ساکینە جانسسجی ئەس بەحسا 2013 دکم وێ چاوێژی پشتێکی ولۆ ئاپۆ دەست پێکرد چەکدانین و نزانم چ و ئاشتی و سورەج و مورەج و چیرۆک میرۆکێ ئاپۆی وێ چاوێ ساکینە جانسس و سێ حەباوالێ خۆ وژا خستن ستیە میتێ ماڵا منێ یعنی میت و ئاپۆت دبێ قەیش هەفتوو جدانە چکیولۆ تنە یعنی di dinyayê de nebûye di dîroka dewleta Tirk de nebûye di dîroka partiyên dewleta Tirk de nebûye ku mît di kongra de wilo eşkere hazir be di kongreya damezrandina PKK 1978 de mît beşdar bû wekî nûner beşdar bû wekî endam ne ji pişt perdê de û di kongreya fesexkirina PKK de a di gulana 2025 de dîsa dîrekt mît beşdar bû online li meselê de nerî û dişopand kî heyî kî tineyî û ji xwe re wan temaşe dikir istixbaratê dewleta Tirk yani dibe ku yani lê bi qasî di dîroka PKK de di kongrê PKK de istixbaratê dewleta Tirk hazir bûye bi wî qasî ne kongrê AKP ne kongrê CHP ne kongrê rêxistinekî din ê dewleta Tirk mît hazir nebûye heqwase mît vê rêxistina hane dixwazitê xwe di bin kontrolê de be ji tirsa ku ji bin kontrolê derkeve tirs û gumanên ku Mustafa Qereso û kesên wekî wî û tesîra wî bandora wî di nirê rêxistinê ji bin kontrola Apo derkeve ji bin kontrola mîtê derkeve Mustafa Qereso hat tasfiyekirin Cemîl Bayik jî ji eqûbeta Mustafa Qereso tirsiya wir Elî Murat Karaylan jî bi vî rengî ana Murat Karaylan sibediz bi PKK e'lam bike û ja belge filma çê bikin û hêsira bibarînin li ser Mustafa Qereso ew dizane kî qerarê kuştina Mustafa Qereso ji cem kê derketiye û di berjewendiyê kî de ye Murat Karaylan dikare yani û ja mûsîk derkeve û çinvin û Murat Karaylan xemgîn û Mustafa û Cemîl Bayik xemgînin li ser barkirin yan jî koçkirina Mustafa Qereso niha PKK nikare vê mesela hanê nikare tê xistiyê dewleta Tirk jî yani ji ber ku pêvajoya aştiyê ye û fesexkirinê û nizanim çi baş e Cemîl Bayik û Murat Karaylan û Duran Kelekan bi çi rûyî wê werin ji Apo birbêjin hûn aştiyê ji me dixwazin hûn çin Mustafa Qereso dikuşin hûn di pêvajoya aştiyê de ne û fesexkirinê de ne û amadekariyê de hûn çin Mustafa Qereso dikuşin ev çi fesexkirin û aştiya dibin terîdê û gevxwarinê de aştiyekî bi vî rengî ancak aştiya Xapoyî rêxistina PKK şer disekinîne şêwra Kurdan nake şer li dar dixe şêwra Kurdan nake tewîz dide tenazul ji mafê Kurda bazarî yani ez nizanim yani bazarî jî tune me nikarin navê bazariyê jî lê bike bazariyê Apo ser çi bazarî bike Apo naxwaze ji hepsê jî derkeve naxwaze ji zindanê derkeve jêr xweş hatiye wekî rewşa ku li Şamê bû û li gireva Êmiralî em nizanin gelê Kurd nizane dema ku ew delegeh ji cem Apo diçin Apo çi dike çi nake di wê zindanê de di çi rewşe de yê em nizanin kesek dizane ke bere ê mîtê bere ê Dem Partî derkevin bêjin wala Apo rewşekî gelekî dijwar de yê mala min ê bî taw derzî çerb û hestî rihtê nemaye ew meşka zikî wî çûye yani Apo halî vînete halê helewçiya ye debere derkevin û bi belgeya biaxivin şikî wilo tune Apoyê ku li Şamê û Ladixiyê bû
عيني أو أبوي كل ل لإمرالي برخوادانا أبو برخوادانا أندرليك وبرخوادانا قندرليك شخور ل هن فوتوين إيج أرشيفا أبو دما رژیما بشار اسد کد فوتوی بلعبون رژیما عبدالله اوجران جی لهمان ای لبرکتنی هیدی فوتوی بلاد بكانت بيتش فوتي دن هنا اف ميناك يكن كل سر سوشيال ميديا تيب بلاكرن لبر خدانا سروكي النووي ايكو سروكي خلقي دشاند چيش بو ورن كشتن لبر خدانا وي بنرن بل للاطقية فقير و حالي خزان دابو پریشان شورشگری دنوا آوا بحری ده چوا ولو لهمبری پیلی آوا بحری رادوستیا تماشک سروکی نووی سروکی برنجو ترشکا دموکراتیک شوربیا دموکراتیک لاطقية أف روشاوي لشام جي أف مالبو لشام جي كشكل دوراوي بون حوزي آفل دوراوي بو دقريا دچو دبرن تورستيك لتدموري لبصرة دبركي تورستيك للشامل لسوري نماي وابونا شوية جي حلبي بقرن هر العتقية هر درعا هر در دورا شامي نهشتي وهاتي تدم هاتي حمسة هاتي حماي دبركي تورستيك لسوري نشتي كو غازل جابو بقرن شي تب وزاروكي خلقي دشاندن كشتني ودشاندن شرا وكردستان سربخه وسختكاركي وكي خليل جمجين خليل جمجين نخمجين ودركه جنگه قالوا و دچ بهار دچ نيسان مزگين لگولان و ماستراني نهاني شرع لبوتاني ونزانم و اب چيروكو و چيروانو كي هاني اخافو اب مالبو ريخسنا خاپو ولو ام خاپاندن شكلكي كو هاپو دوري دنياي ونزوجي فقيرو وجاتون هانا كسن كو كومنتا دنبسين هناك خاپوشي جيانا خوا عمري خوا قدان وعمري خوا كر قربان عمري خوا لا يعوش عمري خوا كري قربان لا يعوش كل لقندي خوا المالا خوا نان تنبو بخو نان تنبو بيجيبو سروكي نووي وقفلة بقفلة جنو وكتكين كردال دوراوينه وكتقسلو قناخا ايرو روجا خاپوي ايرو روجا خاپوي سرسري ما بيه سروكي نووي ودبجن عمري خوا فداكر تلكربو كاتا چكريش به هاي خولي لسر هاي خولي سر از زيدتري 20 سالا دنوا ويري خصنا هاني دمامه از نبر برسياري جحالتا تم هاي خولي سر يعني بزمان كردي بزمان عربي ما پشتگیریا ويري خصنا هاني كريه وكي مال بيت وكي تاكي كسي نف خير ونف أهلا بروجا رش بدماغو أبون آبوشي جوتنج مرد كاتا چكريه وت آبو نزانم چه ليت از مجبوري 40 مليون كردم يكو زوارم جوار بجم طاب درسي فكم مچكريه مچنكريه جو دوزا كردر مچكريه مچنكريه ج تبقرا روشنبيري ونفسكاريا قلي كرد از يعني تدبيقي جريك أزولو بكم شبو كتيك في القناعاتي روشكي بفي شوازي سروككي بفي شوازي ريخستنكي بفي شوازي وكي كريين خابوشي پر نورمال به
دورا وی رخصنه ده بچنو بین و ده لگوری پارادیگمه یا کرلشمه کوللشمه یا آوی تفگره هانی و عیار بکن و بردوام بکن. لسر سوشل میدیا لیسته یکی درکت دی سابری چند ماها لسر خانی تیوی ما لیسته یکی اشکره کرد که 16 کسن پگه انفرماسیون بریار پرسپکتیو درباره وان کسی هان جوان دیه و بی بریار جمیل بایک هاتی جرخصنا پگه کیر مظلوم آمد و فواد و یا فواد قاف یعنی انا زنم چی بیش یعنی یک وره سر تلفونه چیرو دجنا دجون و چیرو گوتنه پیس جدیا مرور بک آپو به ویرنگی لسر فواد قاف کر و فواد قاف دبیجه ها به ترکی دبیجه به ترکی دبی وی köpek هانه ناموس بمنهشت دبیجه فواد قاف دبیجه در دورا خور دبیجه لی نویره حتی روژا ایرو نویره خودی حلوستك بالحبري عاب يعني حق واسه كاركترك يقولوا خساندي شخصيتك بشخصية بإرادة أفري خستنا هاني آباكري ما تنفوات ما زبير ما فردا چتين ما كي نولون همو أب مالن همو أفي كاركتري کسایتیه به چاره و به اراده لیسته کی درکت لسر سوشل میدیا سدو دکسنون زانم شو ناب یعنی فناسین پککی تشتین پککی ترورا پککی ناس کریه ریخش نکی تروریسته آپو دو بیشه 10,080 دو بیشه 15,000 کس دناوا وی ریخشنی ده خاتنه کشتن آپو دو بیشه اعتراف دکه اعتراف چیه هری مزنده دیرو که پککی ده آپویه لخومو کرتی دو بیشه حق واسه کس هاتنه کشتن اف دشبه اسلوبي پککی لی لگوری ما يعني از بگمان لبه مثلا هن النرم يعني جبركو گله کسن حاند هندري في لیسته ده ناوی وانتنه و ناوی او 16 کسن كما وك خاني تي في واز وك وشنقوسي معش يعني او لیسته یا كما بحثاوي كري هنك جي ناوی وان لیسته یا 16 کسا دبه لیسته یا حاندنه که چوال چی بی چی دویه چه مسئله يعني دركت لبرادر ما قراسي زلاما برقودان وانه زندانا فؤاد كاف دماكو خاني تيوي بحصا ليسته 16 كساكر فؤاد كاف بيدنگبو لأف ليسته سدو دكسي فؤاد كاف دركت و داقو يعني يكي فرمي درخستو قوت تشتكي ولو تنه و کسین ولاد پاریزن شخور لداقیان یاوی بنرن ام پشترم بگر بريس بودكاف سپاس لسر وی داقیان یا هانی و تا يعني تا انکار دکه تشتك تا علاقه و وكي ريغصدن بفي مسألة هاني تني خمناك مالا تعاضا ساعت خوش دماكو ما اوليستيا 16 کسی ما قالك تشتك خاني تي في دا اشكره كر قالك انفرماسيون داوي و علاقه هان انفرماسيوني هان ديركت بتهبو اللي تولو خكر كو تمرية دنقناي هاي تش مسألة تنية
برێز فواد کاف هەواڵێتەشی هەواڵێتەی زندانێ مستەفا قەرەسۆ هات تەسفیە کرد کوڕهایی ماڵ نەکرد یا تونەل قەندیلێیشی سەرخۆ بترس ئەو قۆسە ئاپۆتە پیس کرد ئاپۆتە پیس کرد دیرەکت نەڕوو بڕوو دەنگیوی کەت گوهێتە وتە ماڵباتاتە پیس کرد وتە حتا هاتە دنە یو ئەف گوتنە هانێ ئەف گوتنێک و ئاپۆشتەر گوتن ژمر بێژە دزانێت چ بینم سەری ئاپۆ دزانێت چ بینم سەریوی تشتێک و ئاپۆشتەر گوتی ژمر بێش وەزڤەتگەرینم یعنی ئەن ئاپۆشیên ku wilo carna êrîş dikin tiştek min vedgir ez dîrekt eşkere û raya giştî ez çi bitirsim ez ji apoçiya bitirsim ez ji apoçiya bitirsiyama ji 2011 el hemberî wan ra disekînîm neme ez ê jî biçekî wilo birelîyama tiştekî wilo tune tiştekî wilo tune ev cesareta hanê cesareta kurdewarî parastina Kurd û Kurdistanê mafê Kurd û Kurdistanê li dijî rêxistinekî terorîst wekî rêxistina PKK ev mijkarê xwe stendiye mijbavê xwe stendiye min ne ji PKK stendiye divê ev mesela hanê zelal be Fuad Kaf tê dibêje ev lîsteya hanê eleqeya me pê tuneyî yenî lê gelo wekî insan wekî nivîskar wekî mirov wekî Kurd yanî niha Fuad Kaf dikare înkar bike eleqeya PKK bi vê lîsteya hanê ku niha wêne bi wêne nav bi nav kesên ku PKK wan jiyana wan bi dawî anî wan teror kir wan tasfiye kir wan kuşt gelo Fuad Kaf vê jî dikare înkar bike Elî Heyder Qeytan berî werikuştin dîn bû digiriya bi kevra diaxivî bi darar diaxivî bi xwe re diaxivî li xwe dixist poşman bû çêr û dijûna ji apor dikir çêr û dijûna ji rêxistinê ji PKK re dikir li rewşekî wilo de bû dawiya Elî Heyder Qeytan wekî kujerekî wekî helbestvanekî PKK wî kir qatil PKK wî kir kujer
پکێکەوی کرد کۆلە داویە عەلی حەیدەر قەیتان ئەڤ بوو و پکێکە وی کوشت وی تەصفیە کرد و فواد کاف ێ مەسەلەهانێ سەردی سەر دزانم باش دزانێ باش وێ کەنگی فواد کاف وێ وەکی فواد کاف وێ بگرین و لەخوا بخن کو چاوە شاهد یانجی بدەنگ یانجی ببێدەنگی تەڤلی بوویەرێن تەرۆرکردنا van kesên han ku endamên PKK bûn binêrin yanî hejmar pirin hejmarên zindaniyên PKK pirin ê ku ketin zindanê û dewleta Tirk wan nekuşt PKK wan kuşt Orhan Aydın berxwedanvanekî bejin bilind şoreşgerekî bejin bilind welatparêzekî bejin bilind yekemîn kesê ku biryara e'damê li hemberî wî derket Orhan Aydın bû nameya wî jî hat belavkirin û hat tercemekirin û gelek cara di pirtûkên PKK di nameya Orhan Aydın xwend û Orhan Aydın di not û sisiya de li Şamê dît mû wî dît Orhan Aydın hezar rehme li gora PKK wî tasfiye kir ji ber nexweşîna wî ji ber rewşa wî ya psîkolojî a xerab ji ber yanî nerazîbûyîna wî ji rewşa rêxistinê ji rewşa Apo PKK wî tasfiye kir berî wî di hîna 1984 de Enwer Ata ew jî ket zindana Amedê û derket û xwedê rihî wî nestend yanî ku di Amedê de were kuştin PKK wî li Ewropa tasfiye kir kî Sakîne Cansez min ji we re got yanî li Parîsê hat tasfiye kirin kesên ku ketine zindana dewleta Tirk û derketine û PKK wan tasfiye kiriye Mustefa Qereso neê dawî berî wî û neê ewile berî wî gelek kes hebûn ja kengî yanî wilo ji xwe re nabêje Ferda Çetin yan jî Fuad Kaf wilo ji xwe re nabêje rojekî ji roja ew jî têkê bi rewşa Elî Heyder Qeytan û bi qedeha re bi dîwara re bi xwe re biaxive wilo dîn bibe belkî PKK wî tasfiye neke wekî çawa ku li Qendîlê Elî Heyder Qeytan û Mustefa Qereso hat tasfiye kirin û heta evê din jî Rıza Altun belkî Fuad Kaf neyê tasfiye kirin lê rojên wilo dumahî û dawiyên bi vî rengî li pêşiya kesên wek Fuad Kafin bi destê rêxistinê û bi destê wan jî ji ber ku heq xwase bêşexsiyet bêqerar bêhelwest bêçare beramberî biçûkkirin pîskirin yanî hemû şêwazên nizmkirina insana ku di hundirê PKK dîtin ji destê Apo û ji destê PKK dîtin a Fuad Kaf jî inkara vê lîsteya hanê dike lê nikare înkara lîsteyekî din ku zêdetirî 15000 nav têde heye lîsteya tasfiye û kuştinên ê di hundirê PKK de heye û nas kiriye.
خازی خازی را مبزنة تكشير نقطة أوروبا لي باخده با 100 کیلو TNT میخواهی تو بیناو محل همو بتقام به باشه یا بزنه آپوچ دیانی چه خالی سیده و بابه ده خالی سیده و ملا مصطفى و بارزانی باشه اون یه پره نه پره بلد شرف و تدکره پره دیده ام شرف وید پاریزن و خوب باش بزنه ام زاروکی مرنینه یا بخو باش بزنه فقط ام بزنه تکشم بینایی ده اروپا بين بالصد كيلو TNT يعني اللي خارج بتاقين انتاج بتاقين جبوخو باش بزنم كينا میناکن تهدیداً بالتصفية كرني بكشتني اكو جمرتين اوی جوانی هان خولو خیایی دفو کاوی جو خیایی هرما اورمیه کادنا پژاکی دهی کابل کره خیا دکل ولاتین اوروپایی لادرس آمد پرسه دبیجه کا ادرسا تلکره ازی 100 کیلو TNT ازی بینم ازی مالش ولی راکم جبوت ناز بکه PKK و آپوچی چنه هی خلی سر از PKK و آپوچی ناز دکم چری خسنکی تروریستی ده از نب حوجه تمام از نب حوجه گفخارن و تهدید انت توان تهدید خوان دشینه بلی تا ابی 11 سال تهدید به ویرنگی جمرتین از نب حوجه ما يعني وان شعب سوركرن وان گفخارن و وان تهدید نهان اگر تهدید بن اگر ورن بفنتي كيفن براكتيكيش مرعيتي وكيا بوشيد بيجن از نب حوجتم جبوك اس PKK ناس بكم اس PKK ناس بكم بيچري خشتناكي تاريه كجر خابينوك جير ايكو ادريسا مالا من ناس بكم جير بشين بر ازلا ما ببينم ازلا ما ببينم اذي كولو شخرازي و دخوازي بمي بد ناس كرن آپوچي كيني و قاپوچي چنه اوی سرسریه يعني پرتوکک من نخوندی مقاله کی من نخوندی کاکی ولوی صور کریه ولوی ترمپه کریه سریوی و مجیدت نشتنه صولکی خستنه شو جهی سریوی و جی سولو مقابکی خستنه سریوی ترو ولاد پاريز و شورشگر و زرت و فرد يعني گفخوارنين بفيرنگي اي ارزان نتاكا كسينه نا بشكل ولو محاول داكو كي ويعني افوتو يكو دانية يكي قرناسة كي كل قاشو لكوباني هاتي كشتن ويكي روشل هاتي ونظام بشي دبوكو شو اورمية به دبوكو فجاك به لي افقف خوارنين هان پرن نبري وننها ونبشتي 100 سالي چاوي مجوان گفخوارنين هان ناشكي جي گفخوارنين آپو ناشكي از جي يكي كاز زگرتكي جعداي كولاناي كاوي كي دبن ريبريا كي تيش كادروين PKK ويدري لأوروبا اف مينا كاكبو جادنگي وي ايكو چير و دجونا كش دي عمر دبيجه يعني حوجتنا كم بلاف نكر پرورده یا PKK اف يكو دف داويج ناموسا خلقي دي من كو روجه كي بچند سالا زيدتري 10-15 سالا كادرين PKK دچونو دهاتن جمع مالي وان بخارن دكر بنان دكر بآف دكر اف جدستي دي من چندین کادرین PKK نانو حافظارنه ایرو 20 سرسریه هانه تی دف داویج ناموسا دیا منا نخوش 8 سالی لسر نوینا مرنه یکی وی وکی وی سرسریه هانه
يعني تي ولد آخذ ويعني وبوزي فؤاد كاف نشوت بوزي مظلوم آمد نشوت بوزي جنين دنافا فككيد اف نافي ساكنة بير وأبيد النبي لأوروبا بوزي وان نشوت وين رخنا خوشنگوسي رخنا الودد چه علاقه وندوي خوي جني باوجن دياوي باوجن جناوي باوجن خشكاوي باوجن زاروكيوي ما قي اف پرورده و پارادیگمایا رخصتناوه و ویشه وازی و پرورده کری نه شرمه شرم چیه؟ ما شرم فهم دکن ما حیا هیه ما وجدان هیه اف کسین هانه ایکو تهدیدن ببیرنگی هانه عینی کسین کو گلک نویسکارن المصری هاتن کشتن اوی کو رخنه تفگرین اسلامی دکرن یکی کو نویسکارێکی مصری هەیە ناوی فەرەج فۆدا ساڵێ نۆتی هات تەسفیەکردن هات کوشتن ji ê ku jer pirsîn tu wî nas dikî got na tenê ji mir gotine viya kafir e şerê Xwedê dike şerê pêxember dike tu pirtûkî xwendî na çima got ez nizanim bixwînim binivîsim yekî nizane bixwîn û binivîsîne çû lêkolînerekî nivîskarekî ramyarek wekî Fereç Fode li Misrê kuşt mînakên wek viya vî kerê hane vî terorîstê hane di nava rêxistina PKK pirin bêjimar in dikarin wan biçekî sor bikin Hoşengosê xayîn e dev dave ji şehîda nabêjin ku xapo ev şehîdên ku niha em behsa wan dikin em xwe bi wan dibînin gelek ji van şehîdên hanê apo li dû kuştina wan yanî garantî çin ne ku Masûm Xurxemaz ew fîşeka ku li Masûm Xurxemaz ji pişt li Masûm Xurxemaz ket û wî şehîd xist garantî çin ne ku apo ne li dû biryara kuştina wî be ev mînakekî ez dibêjim ne tenê ew çîroka Mihemed Qere Songor çîroka Heqîq Herer gelek çîrokên kesên ku di nava tevgera PKK şehîdin mij û moran û guman diçin li ser apo ku li dû wê îja vî rebenê hanê wê derkevû çêr û dijûn û gevxwarinê bike bidêne ê ku adrêsa min nas dike bidêne yan jî adrêsa xwe bere ji mir bişîne ez ê herim cemî bere ew adrêsa xwe bişîne ez ê herim cemî ez û polîsên eger li Swêd be eger li Denîmark be eger li Almanya be kalkî derê be bere adrêsa xwe bişîn ez ê biçim cemî berin ew newest ji bo ku em zilama bibînin yanî kala bê ez binerim bê ev apoçiyê qehreman ke hala bê çî wê çawa gef û çavsorkirin û tehdîda li ser welatê Ewropa bi vî şêwazê hanê gef û tehdîda ji bir dişînin dest wî bibînin li vir ez têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarên din gevxwarin û tehdîdên din di nava xêr û xweşiyê de bimînin